Srdačan pozdrav iz studija Medija centra u Čaglavici za sve vas, poštovani gledaoci, koji tražite ili nudite posao. U današnjoj emisiji ćemo vas voditi u aveniju poslovnih žena u Laplje selo, a vidjet ćete i sa kakvim se problemima sreću pripadnici romske populacije kada pokušavaju da nađu posao. Iako je sezona godišnjih odmora, za ovu nedelju smo vam pripremili i nekoliko oglasa za slobodna radna mesta. Na našem sajtu posaonakosovu.com imamo jedan oglas. Agencija za razvoj Ujedinjenih nacija ili UNDP traži jednog višeg lokalnog eksperta za turizam za rad u Ministarstvu za trgovinu i industriju. Osim adekvatne stručne spreme, za ovaj posao je potrebno odlično poznavanje engleskog jezika, a konkurs je otvoren do 14. avgusta do 16 časova. Također, opština Gračanica je raspisala konkurs za 4 radna mesta. Potrebni su šef kancelarije za zajednice i povratak, službenik za ravnopravnost polova, ljudska prava i prava dece, službenik za prihode iz sopstvenih sredstava i vozač. Konkurs je otvoren do 13. avgusta u 16 časova, a aplikacije se mogu preuzeti i podneti svakog radnog dana u periodu od 8 do 16 časova u opštini Gračanica. Kandidati uz aplikaciju prilažu fotokopiju lične karte, fotokopiju diplome i dokaz o radnom iskustvu. Prema podacima Službe za zapošljavanje koja funkcioniše u sistemu Republike Srbije, broj nezaposlenih na centralnom Kosovu iznosi 6.247 osoba, od kojih je 116 sa fakultetskom diplomom. A prema podacima Kosovske službe, ovaj broj je znatno manji i iznosi 1.339 lica. Cifre su svakako zapanjujuće, ali ima i onih koji ne čekaju posao ni od vlada, ni od službi za zapošljavanje, kao na primjer Udruženje poslovnih žena Avenija. Pogledajmo prilog. Po broju nezaposlenih, Kosovo je među prvim regionima u Evropi. Najpogođenije grupe ovim problemom su sigurno manjinske zajednice i žene. Ali postoje žene koje se ne mire sa faktičkim stanjem, koje su preduzimljive i koje se zajednički i organizovano veoma uspešno bore kako protiv nezaposlenosti, tako i protiv predrasuda da žene ne mogu da budu uspešne kao muškarci. Udruženje Avenija poslovnih žena iz Lapljeg sela primer je kako dobra organizacija, profesionalnost i upornost mogu pomoći da žene bar donekle obezbede egzistenciju svojoj porodici. Na čelu Avenije poslovnih žena od samog osnivanja je Gordana Đorić, koja je privatni preduzetnik više od 2 decenije. Cilj našeg udruženja je da se žene ekonomski ojačaju. Znači da radimo na tome da što veći broj žena zaposlimo ili da što većeg broja žena stvorimo želju da pokrenu neki porodični biznis. I tako sebe uposle, a i uposle svoje članove porodice. Znači to je osnovni cilj, ali znate, kao što i sami znate, da živimo već 14 godina u nekim nenormalnim uslovima i da su potrebe stanovništva mnogo velike, a kad ste aktivni, onda normalno i stanovništvo često traži neke, da kažem, aktivnosti koje su van ekonomije, da kažem, od humanitarne pomoći, socijalne pomoći, onda tu su uključene i omladina, ekologija i mnogi drugi projekti. Udruženje poslovnih žena Avenija ima oko 340 članica. Jednu grupu sačinjavaju dame koje već obavljaju neke poslove ili su pokrenule mini projekat u okviru svoje porodice. U drugoj grupi su žene koje se bave tradicionalnim srpskim rukotvorinama, a treća grupa okuplja žene koje nemaju uslove da u okviru porodice ostvare bilo kakve prihode za normalan život i mogu da se bave isključivo kolektivnim radom. Onda imamo isto jedan broj žena koje se bave nacionalnom kuhinjom. Znate i sami kad organizujemo neke skupove, onda učestvujemo, na primjer, na etno susretima gde imamo priliku da predstavimo i našu nacionalnu kuhinju. Onda te žene koje se bave kulinarstvom, da tako kažem, i očuvanje tih naših tradicionalnih jela, onda ih uključujemo i one su prisutne, da kažem, i učestvuju u takvim manifestacijama. Nažalost, i dalje imamo najveći broj žena koje traže posao, a kod nas i dalje se ne stvaraju pozitivni uslovi da se ozbiljnije veći broj žena zaposli.
Pored već postojećih prostorija koje se nalaze u Lapljem selu, Udruženje poslovnih žena Avenija ima radionicu u Gračanici u iznajmljenim prostorijama tržnog centra. Mi dalje imamo dosta planova i da kažem, eto, u okviru ovoga, dobro, tu smo, eto, sa ovom radionicom u Gračanici, tu smo postigli da imamo sigurno 2 radna mesta, eto, 2 žene su non stop uključene tu oko prepravke i popravke garderobe i normalno izrade nove garderobe i da će se proširiti posle, da ćemo imati priliku i mogućnost da zaposlimo i neku još našu članicu. U udruženju sam od samog osnivanja udruženja, to jest od 2000. godine. S obzirom da nisam radno angažovana, na minimalcu sam, a ovde sam angažovana, dobro mi je i zadovoljna sam. Imamo česta druženja, odlasci po banjama, kad su ti etno susreti, mi odlazimo i plasiramo naše radove, onda isto i kuhinju, ta jela naša nosimo na tim susretima, tako da zadovoljna sam. Ovde sam, sada trenutno radimo, osnovana je ova radionica i radimo krojačke usluge, prepravka garderobe, tako da sam trenutno najviše angažovana oko toga. Nijedna manifestacija na centralnom Kosovu, ali i šire, ne može da prođe da u njoj nisu prisutne članice udruženja Avenija sa svojim rukotvorinama ili tradicionalnim kosovskim jelima. Ali to nije sve. Žene iz ovog udruženja se aktivno bave i sprovođenjem projekata kada su u pitanju ljudska prava, prava manjina i ugroženih grupa. Udruženje Avenija ima kapaciteta, a njegove članice su uvek spremne da učestvuju u svim procesima koji vode napretku demokratije na Kosovu. Iako se međunarodne organizacije, lokalne i centralne vlasti na Kosovu neprestano hvale kako maksimalno pomažu ugrožene grupe, kao što su žene i pripadnici manjinskih zajednica, na terenu se ta pomoć skoro i ne vidi. Pogledajmo šta o zapošljavanju Roma kaže naš sagovornik Fikret Beriša iz Gračanice. Bez obzira na razlike, naciju, veru, kulturu, jezik i običaje, na Kosovu nas sve u suštini muči isti problem – nezaposlenost. Najveća stopa nezaposlenosti po svim istraživanjima na Kosovu je u romskoj populaciji. Fikret Beriša iz Gračanice živi u romskom naselju u veoma teškim uslovima, vratio se sa privremenog rada u Beogradu, ali posla na Kosovu nema. Srednju školu sam završio večernju u Beogradu 2006. godine. Koje škole? Saobraćajne. I tako da radio sam ranije do 2006. 2001. u kancelariji zajednici pri UNMIK-u, to je bilo, dok je bio Viktor Đokić, načelnik kancelarije, i posle je bio Predrag Vastić, i tako da sam napustio posao i otišao za Beograd, zaposlio sam se u Srbiji autoputu u Beogradu. Tu sam radio 4 godine, tako da su bili plate do 69.000 dinara, 70.000 dinara, ali tako da su odjedanput plate smanjili na 17.500 dinara, ispod minimalca, i ja nisam mogao da opstanem u Beogradu, jer bio sam podstanar. To su bili samo pare, ta plata za stan, i nemaš opstanak uopšte nigdje sa to primanje. Fikret živi u nehumanim uslovima, ali niko do sada nije čuo njegove molbe da mu bar pomogne da leči svog bolesnog sina. Dođem ovde u Gračanici, tražio sam da mi se uradi kuća, nisu mi uradili zato što se ne vodi plac na mene, tako da sam imao dete bolesno, da sam morao više da idem po bolnicama, po institutu za majku i dete u Herceg-Novi, u Meljinima, tamo u bolnici. Sam platio 185.000 dinara, niko nije teo da da 1 dinar. Naš sagovornik kaže da je za Rome teško da dođu do posla samo zato što su Romi i bez stalnih primanja je teško prehraniti porodicu, dok je školovanje dece nemoguće. Da bi prehranio porodicu i vratio pozajmice koje su mu bile potrebne za lečenje sina, Fikret radi najteže fizičke poslove. Privatne poslove radim kad ima. Kad ima, radim privatno. Šta konkretno? Pa sve radim. Privatno idem, cepam drva, riljam baštu, sve šta nađem. Šta nađem, ne biram, utovar, istovar ne biram. Da me zove neka žena i da operem tepik, će da odem.
Pa šta ima veze sad, glupo, para je para, ne pita se kad je u pitanju parama. Pa šta je da me zove da je obrišem, da je očistim stan i stan će da idem da je očistim, kakve veze ima. Nema veze ništa, za pare se sve radi. Iako je bez posla i živi u teškim uslovima koji nisu dostojni čoveka, Fikret je pun nade i optimizma i veruje u bolje sutra. Ali poziva nadležne, posebno iz opštine Gračanica, da posete romsko naselje kako bi se upoznali sa problemima i pomogli da se bar delić njih reši. Ovo bi bilo sve za današnju emisiju Posao na Kosovu. Ako imate interesantnu priču iz vaše komšiluka koja se odnosi na zapošljavanje, ako tražite ili nudite posao, posetite našu web prezentaciju www.posaonakosovu.com ili nam pišite na Medija centar Čaglavica za emisiju Posao na Kosovu. Vidimo se i sledeće nedelje u isto vreme na kanalima Nezavisne TV mreže. Prijatno!